Itimu yethu yalunyaka siyithola ku-1 Samuel chapter 7 verse lika-3. Sikhangelele kakhulu ukubuyela kuNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke. Ukubuyela kuNkulunkulu siphume kwezinye izinto ebesizenza, ezinye amanye othixo sihlala labantwana baka-Israyeli. uSamuel ekhuluma labo ukuthi sokumele sibuyeleni sonke kuJehova ngenhliziyo zethu zonke, sibuyisele njalo konke uNkulunkulu, sibasuse onkulunkulu abangayisibo, sikhonze yena yedwa. So sikhangelele kakhulu lo nyaka ukuthi abantu babuyele kuNkulunkulu, bathembe yena yedwa, babona amandla kaNkulunkulu empilweni zabo. Sikhangelele kakhulu ukuthi njengoba kuwumnyaka okhanya ungamanga kuhle, kodwa uNkulunkulu unguNkulunkulu othembekileyo. Sinanzelele kakhulu ukuthi abantwana bakwa-Israyeli basebemtshile uThixo, babehamba le ark kamlimi, kodwa basebeyigcinisile somewhere for 20 years bengahambi layo, amaFilistiya ebathwalise nzima. Kodwa lapho sebemamukela uNkulunkulu, lapho sebebuyela kuNkulunkulu, belahla bonke uThixo abangasibo babo, uNkulunkulu wabalwela bakwanisa ukunqoba. So sikhalela ukuthi nxa sifuna ukunqoba lo nyaka, kungabe kuma-marriages, kungabe kulabo abasafundayo ezikolweni, singabe usemsebenzini, empilweni nje ama-challenges olawo, kodwa uma ubuyela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakulwela, uNkulunkulu uyakulwela. So sinanzelela kakhulu ukuthi uNkulunkulu uthembekile.